Kawachako ni Jatend piny William Ruto ogolo chik mar mondo omak jomaundu duto mane okelo nek ma Sondu. Kaoloso kar chung'od bura manyando kama ne ochake limbe mare mar ndalo 4. Ruto ne ogolo siem mager ne jogo manyayo tulo e tong counties ma Kericho kod Kisumu. Ka omedo ni piny owacho mare ok biling' ka inego jopiny. Ruto ne oloso tok seneta ma Kisumu Tom Ojienda kwayo ne odonjre weche nek go manyaka sani ji 7 osewito ngimagi. Kamoko ponitiere ute thieth, kamoko yudo hinyruok mathoth, ka mwandu bende oseketh mang'eny e boma ma Sondu. Your Excellency, I will not say much, but as Senator of Kisumu County, we all know that we have the small issues, the small border issues. I would urge Your Excellency to speak to it and give direction so that those criminals and those leaders who are causing conflict should all be arrested and brought to book. It's very important, Your Excellency. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja. Na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela. Ramogi, podwadhi nyime koda limbe ma Jatend piny